gitondo uwitwa Sami fiancé wa Claude yashimye Imana avuga ukuntu muri winter yatwaye mu muhanda hanyereye yisanga imodoka yazengurutse mu mihanda ya Siyaro. Anyibutsa ko natwe byatubayeho. Narindi mu modoka turi kumwe n'umuryango munini, Mama Liza, Keira, Liza nanjye ndibaza dutwaye turi kuva ahantu kure, imodoka irazenguruka mu muhanda muri sino. Haleluya. Kuba duhari umunsi no kubw'imbabazi z'Imana. Muri icyo gihe umuntu ajya buri cyo gukora, ntabwo dufite imbaraga zibasha gukontorora mu gihe imodoka itakibasha kwitwara. Hari igihe kigera ntitubasha kubigiraho kontrole, ariko turindwa n'imbabazi z'Imana. Kuba duhari ni kubw'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Yes. Turindwa n'imbabazi zayo, turindwa n'urukundo rwa Yesu, turindwa imbabazi zayo, turindwa bene data, turinzwe, turindwa n'imbabazi zayo, turindwa, turindwa, turindwa zayo, turindwa kandi nanone turindwa, turinzwe n'imbabazi zayo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Ndagira ngo dushime Imana ko turi amahoro. Urahari n'umuryango wawe kubera imbabazi z'Imana. Mwanditsi yaravuze ngo atari Uwiteka urinda umurwa, abawurinda bawurindira ubusa, babera amaso ubusa, ndetse n'abubaka bakubakira ubusa, ariko ashimwe Uwiteka akakiri mu ruhande rwacu. Igisubizo iri hano mwabimenye, mufite amajwi meza, Imana ibamugisha. Turaza kuba mu mwanya, ariko mureke twongere dufatanye muri uyu mwanya twese turirimbana. Amen. Hari impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mana yanje. Can we sing all together? Hari impamvu nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mana. hariho impamvu bivuge kandi Hariho impamvu nyinshi zituma nyinshi zituma turirimba izina ryawe Mana yacu. Hariho impamvu nyinshi zituma turirimba
boy muribuka imbere ko tuza muri Amerika twarasengaga mana ariko mana wazantwaye muri Amerika simubyibuka mana nushikana muri kiriya gihugu hari n'abavuze ngo nzagukorera n'abavuga mana nzagushima Dawidi ikintu yakora yarabyina ku buryo umugore bamwita ngo ni umusazi amen rero ryasezerano twaha Imana tukiri mu bihugu byacu ndashaka mbabariye mugahaguruka tukabwira Imana ngo mana tuzahora Mana tuyishime imeze neza tuyishime imeze nabi muranyumva can we do this tuzahora tugushima tuvuga imirimo yawe We give you God the glory. Amen. 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 Yes. Hallelujah. Inde muntu akunda Yesu muri hano hantu. Hallelujah. I mean, turakunda kuba mu ngoro yayo, muri presence yayo. Kuba mu mana biraryoshe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nage numva mbashaka kuryama hasi. Cause that God is so good. Amen. I mean, Imana yacu irarenze uko twabitekereza. Amen. So that's why when you see me crazy like this, munyirekere. Yes. Muranyumva? Ntabwo ndi umusazi, ariko yaransajije. Amen. Hallelujah. Tuzamura ibiganza twese duhereza Imana icyubahiro. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Iki gitaramo ni igitaramo kidasanzwe kitigeze kubaho kitazongera no kubaho. Amen. Ndagira ngo umbwire mugenzi wawe ngo wakira ubwiza bw'Imana uyu mugoroba uyu munsi. Hallelujah. Umukore mu biganza umubwira ngo wakira ubwiza bw'Imana. Hallelujah. Hallelujah. Turacari mu mwanya wo guhimbaza Imana, umwanya mutoya dufite kugira ngo tuze kuja no mu zindi gahunda kandi zose turi bukore neza zikagenda neza. Hallelujah. Reka gira dukorane n'abacuranzi umwanya mutoya. Manura kukibuke. Urampagije Yesu, reka nkubwire ko nakubonemo byose nkeneye mu buzima. Hallelujah. Amen. Ongera umanureho bukeya. Abaririmbyi uyu munsi ngo ko baririmbira hasi cyane. Umuntu ukunda kuvuga ngo turirimbire hejuru indirimbo zazumvikana nka neza cyane ariko iyo bananiwe tso turirimbira hasi. Urampagije Yesu, reka nkubwire ko nakubonemo
bwawe buhinduke ubuzima bwawe buhinduke rwose yaritanze kugira ngo ubuzima bwawe bube bushya muri Kristo kugira ngo ubuzima bwawe buhinduke ndagira ngo nakira abantu mu mwanya mutoya abayumbe baba bitegura dukorane nabo umwanya mutoya ndibuze kubabwira kugira ngo dukore n'izindi gahunda kandi nazo twihuse. Haleluya. Turaza kongera turirimbe abantu tuba twatangiye amateraniro dutize muri amasaha asanzwe ni saa 10. Haleluya. Abaririmbyi mwakoze cyane impamvu nari mbaretse ngo mbe muhagaze nuko n'ubundi turwongeye tugakorana. Haleluya. Reka nsaba abantu bose mwicare tugiye kwakira amateraniro mu mwanya mutoya cyane. Haleluya. Ndagira ngo tuze gufatanya. Murambabarira kubera ko Bibiliya ni sha ifite irangora cyane iyo ndi gushaka ibyanditswe. Ndashaka ko dusoma mu rwandiko Paulo yandikiye abikorinto rwa mbere ibice 13. Ndatangira aho ngaho ndasoma imirongo mike kugira ngo nakire amateraniro y'uyu munsi. Haleluya. Ndagira ngo tubanguke. Ni urupapuro rw'175 mu isezerano risha ku bafite Bibiliya yera. Yego haravuze ngo urukundo ruhebuje byose kuba ingenzi. Ijambo ryatubwiye ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo mba mpindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Yego bahageze niko kabiri hakavuga ngo kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose n'ubwenge bwose kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukuraho imisozi ariko singira urukundo ntacyo mba ndicyo. Gatatu kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo nkwikwe ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Haleluya. Kane nihuse haravuze ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza. Gatanu ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu. Gatandatu ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi ahubwo rwishimira ukuri. Rubabarira byose, rwizera byose, rwingira byose, rwihanganira byose. Amen. Haleluya. Iyo usomye ku 8 nishaka naho amasomo aravuga ngo urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho, kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice. Ariko ubwo igishitse rwose kizasohora, bya bindi bidashitse bizakurwaho. Amen. Ntabwo ngiye kurisobanura cyane kubera ko nasomye mu Kinyarwanda ururimi twese twumva. Ndagira ngo umuntu utumva Ikinyarwanda hano ni bakeya cyane,
ni nka 3 cyangwa 2 ndagira ngo gereranyije amatara yabaye nka menshi hano cyane mujye mugira n'amatara kugira ngo tubone abantu. Haleluya. Barambwiye ngo nigira hano kugira ngo nde. Haleluya. Nari nsomye ndavuga ngo urukundo ni ingenzi kuruta ibindi bintu byose. Amen. Uyu mwanditsi yaranditse aravuga ngo nubwo navuga indimi z'abantu z'abamarayika nkamenya ibishwe byose ariko singira urukundo ngo ntaco byamarira. Aravuga ngo nubwo natanga ibyo ntunze byose nkabigaburira abakene ndetse nanje ubwanje nkitanga ngo ntwikwe ariko singira urukundo ntaco bimaze. Nubwo namenya ubwenge nkagira impano yo guhanura nkamenya ibishwe byose singira urukundo ngo mameze nk'icuma kirenga. Ariko yemwe haleluya, iri jambo rirakomeye cyane naratangaye ndisomye. Urukundo ruruta ibindi bintu byose kuba ingenzi. Impamvu abantu benshi twananiwe ndetse agakiza Imana yaduhaye ku buntu kakatugora nuko tutaramenya urukundo. Tuvuge ngo amen. Jambo ry'Imana zarivuga ngo Imana ni urukundo. Yego? Hari amajambo dukunda gukoresha tukavuga ngo Imana igira urukundo. Oya, ubundi si Imana ntitunga urukundo gusa. Imana ubwayo ni urukundo. Ngo utagira urukundo ntazi Imana. Wumve definition yoroshe no basobanurira mu Imana. Uyu mugoroba navuze ngo mbasobanurire ico Imana arico. Imana ni urukundo. Utazi Imana mbega utagira urukundo ntabwo azi Imana. Kuko itegeko rikomeye Yesu yadusigiye rikomeye kuruta yandi ni ugukundana. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Ibi byose tuzadukora Bibiliya yavuze ngo guhanura no kuvuga izindi ndimi bizashira byose bizakurwaho ngo ariko urukundo ntiruzagira gute ntiruzashira. Haleluya. Dusomye hepfo haravuga ngo urukundo rurihangana rwihanganira byose. Abakristo batagira kwihangana nta rukundo mufite. Ntirugambirira ikibi kuri mugenzi wawe. Impamvu uyu munsi hari abantu batakivugana ni ukubera nta rukundo. Urukundo ntabwo rwishimira gukiranirwa kw'abandi. Ntabwo uzubona undi muntu yaferinze ngo bigushimishe ahubwo birakubabaza. Sinzi ko amagambo ndimo kuganira muri buno buryo arimo kumvikana. Ndimo ndayavuga bukeya kubera ko ntari umuvuga butumwa. Ariko reka mbabwire ngo mutunga urukundo. Urukundo ruzatuma tubaho muri iyi si nta mwenda tugira. Niko Yesu yavuze ngo ndimukagire umwenda wose. Keretse uwo kugira gute yemwe? Keretse uwo gukundana. Haleluya. Hari amagambo bakomojeho mu gitondo. Yesu yaravuze ngo ukundisha umutima Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Iriya verse urimo kwigisha kino canditswe dufite muri no minsi ino semene yo kuvuga ngo kwitanga sacrifice gutanga ibyawe kugira ngo bisangire n'abandi. Yego? Ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. N'imbaraga zawe n'ubutunzi bwawe. Nukuba ngo niba ukunda Uwiteka ikofi yawe ikaba ifite ikibazo itazipfa mu mufuko nukuba ngo ufite ikibazo. Nta rukundo ntukunda Uwiteka. Nukuba ngo urukundo rwawe uracacagase. Haleluya. Kandi ariko hari ikintu nasobanukiwe gikomeye cyane. Nukuba ngo gukunda Uwiteka tugomba kumukunda nta kantu dusize ku ruhande. Amen. Uko ngo izo umurinzi umwe yaranize aravuga ngo izo ntunze nanje no agakurikiyeho karavuga ngo nizuwo mucunguzi. Uzi icyo bisobanuye? Turi property ziwe. Sinzi impamvu abantu bashobora kwima umuntu ikintu ciwe. Wowe ufite ikintu cy'umuntu akakubwira ngo ukanga. Yego. Ese bisobanuye neza? Yego. Nukuvuga ngo irindi tegeko rikomeye cyane ngo rigira kabiri ava ngo mukundane nkuko njewe nagize gute nabakunze. Iki kintu nagisobanukiwe cyane. Yesu yadukunze tudakunditse.
Rugina yigeze kwigisha hano aravuga ngo ntabwo Imana izi kugabira imbabazi, oya, ahubwo izi gushira imbere umuntu utagize gute, udakwiriye imbabazi. Imana ntizi guha kwihangana gutya gusa ngo kwihangana, oya, izi gushira umuntu imbere ukwiye kwihanganirwa kugira ngo ugaragaze neza ko muri wowe hariho kwihangana. Tuvuge ngo amen. Urukundo ni ingenzi kuruta ibintu byose. Bwira mugenzi wawe ntukagira umwenda uwo ari wo wose usibye gukundana. Nakiriye abantu bose duteraniye hano muri aya materaniro y'uyu munsi y'umugoroba. Iyi service ni service nziza. Haleluya. Niyo service tujya tubohoka tukarimba umwanya muremure tugasenga tukumva ijambo umwanya muremure. Reka mpere ku bashumba bacu. Pastor reka tukwakire uhaguruke mu mwanya w'ikanisa. Dukomere Imana amaje ku bwa pastor. Turamukunda, twishimira impano Imana yamushizemo na vision Imana yamuhaye kugira ngo ayobore bano bantu bose. Mu by'ukuri ni mutoya, ntabwo tungana cyangwa ngo murute, ariko ni mutoya. Baje bamuzeye hano. Rero pastor turagukunda cyane. Ni umujene, turamwishimira. Mu minsi yo kubaho kwawe turakwifuriza kurama kugira ngo uzajye ubona ibyiza biva muri buno bwoko. Amen. Imana imuha umugisha. Kandi nakiriye pastor no kuvuga ngo nakiye n'abakristo bose ba New Hope. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Twakiriye abandi bantu bose bavuye mu yandi matorero. Hari igihe njya nirinda kuvuga amazina yayo kugira ngo ntaza kugira iryo nibagirwa canke nkarivuga uko ritari. Ariko dufite andi matorero hano dukorana, duhuza, duterana buri mugoroba. Reka mbasa umuntu wese udateranira hano ariko utuye muri uyu muhana, kubera ko hari abantu bashobora kuba batuye mu yandi mastate bari hano, ariko ndavuga batuye hano, muhaguruke mwese tubakire. Muhaguruke abantu bateranira mu yandi matorero atari New Hope, muhaguruke tubakire. Abantu bo muri New Hope dukomere Imana amashi ku bw'abano bantu. Yego, twakiriye umushumba hano. Imana ibaha umugisha. Kuba mwateranye natwe, mwaduteye iteka, n'umunezero mwinshi cyane. Ntabwo akunda kuboneka cyane, ariko kenshi yabonetse haba hariho imbaraga. Haleluya. Turabishimiye. Kimwe namwe mwese, nubwo ntavuga amazina yanyu, ariko turabakiriye. N'Imana ibaha umugisha. Shobora kuba nabonye abandi bantu bavuye mu yandi mastate. Hariho mushiki wacu hariya, nabonye Esther, niba ntibeshe. Siwe, Esther haguruka tukwakire. Niba hari abandi bantu mwazanye bavuye mu yandi mastate ntabonye, n'uwo mugenzi wawe kwicaye iruhande, I think ari umushitsi. Reka mbasabe bahaguruke. Amen. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Bavandimwe turabakiriye kandi cyane mu byumve, turabishimiye. Niba hari ubundi buryo nari kubikoramo, wenda butari ubu ngubu simbizi, ako mwihangane mu magambo yanyu nshoboye kubakira, yego nakoresha buno buryo. Turabishimiye cyane, mwagize neza. Hari ikintu kimwe nabonye umuco abakristo bagira, ikiza kikwereka umuntu ugira amateraniro muri we. Ntazaza ngo aze kuramukanya, nasanga hari igitaramo ngo yifate. Ubu bari kuba bagiye gusura abandi bavandimwe kubera ko baturutse kure cyane, ariko bihanganye mu mwanya wabo mutoya bafite, mwerekanye ishaka kandi mwerekanye gukunda amateraniro n'ubwoko bw'Imana. Murakaza neza, n'Imana ibaha umugisha hamwe natwe. Dukomere Imana abashi. Ababegereye mu bampere kuboko. Amen. God bless you so much. Hanyuma rero ndagira ngo wenda abantu batandukanye namaze kubakira. N'abayumbe ndabakiriye iyo navuze gutyo muri rusange. Imana ibaha umugisha. N'abantu bari hariya ku buhanga bw'ivyuma. Reka nakire abashishi bacu dufite uyu munsi wa none, Gisubizo Ministries. Ahantu baherereye bahaguruke. Twakiriye abavandimwe muri Gisubizo, naje ndumwe muri bo nubwo nayoboye hano. Haleluya. Dushimiye Imana kuko turi kumwe na Gisubizo. Abantu bakunda Gisubizo bagire gutya. Gisubizo n'abantu b'Imana vraiment. Turaza kubakira nyuma, turaza kubaharira umwanya wabo bari buze gukora, bari buze kuririmba, baze no kutubwira ikiri ku mitima yabo. Gisubizo turabakiriye. Haleluya. Reka nkoreshe kino canditswe. Hari canditswe dukunda gukoresha muri Gisubizo, ariko ngikoreshe turimo turakira Gisubizo. Haleluya. Kiravuga ngo ibyiringiro byacu niki cyangwa ibyirato, ngo cyangwa ikamba ryo kwiratana. Haravuga ngo si mwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu Kristo ubwo azaza. Haleluya.
Imana ibaho umugisha, reka mwicare. Ndabakiriye mbivuze bukeya kugira ngo ntaza gutinda cyane. Dufite undi muvandimwe w'umushitsi hano watugendera uyu munsi wateranye natwe, nawe ashobora kuba avuye, ndagira ngo pastor yambwiye ko avuye muri Mene. Reka tumwakire, reka haguruke. Dukomere Imana amashi menshi cyane. Kuko ari umuntu tutanasanganwe hano, reka tumusaba twibwire niturangiza tumwakire. Kandi tugiye kumukoresha mu wundi mwanya mutoya, araza no kutubwira ijambo ry'Imana mu mwanya mutoya. Reka tumusaba banza twibwire tubone kumwakira. Ya, nitwa David Ruhara, tuye muri Mene niyo ntuye. Naje na weekend mu kanya ndafata indege subira mu rugo. Merci. Rero ntabwo tuza gutinda, muvandimwe turakwakiriye. Wagize neza kuza kubana natwe. Nshobora kuba ndimo ndakoresha amagambo yoroshe cyane kubakira, ariko mwumve ko imitima yacu inezerewe guterana namwe. Haleluya. Dufite umuvuga butumwa wundi turibuze kubana nawe, uribuze kutugaburira umugati, yitwa Kofi. Kofi, haguruka tukwakire papa. Dukomere Imana amashi. Ni umumambure wa Gisubizo. Kofi, turakwakiriye. Imana yaguteye iteka, natwe tugira amahirwe yo kuba turano kugira ngo tukumve. Wicara ugubwe neza. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Haleluya. Reka rero natinze cyane, namaze gusoma ijambo ry'Imana ryo kubakira. Saba yumbe batambuke, turakoresha iminota 10. Niturangiza turahita twumva uriya muvandimwe tubwira ijambo ry'Imana, araba amaze kwitegura. Abayumbe karibu. Yes. Ngira ngo nabonye na Christophe yinjira hano, aze dufatanye n'abandi mwese mwicaye mu ntebe, muze dufatanye turirimbira Uwiteka. Twahawe Imana ihora, twahinduwe abana Imana ihora, dukwiye kubana amahoro. Murebe urukundo rukomeye cyane, twahawe Imana ihora, twahinduwe abana b'Imana ihora, dukwiye kubana amahoro.
kagira dusenga Imana. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Hari kibazo yo twiyongeze hini minota 5. Bwana asifiwe. Oya, banzurinde. Asifiwe Yesu. Fidele natambuke nawe kunkora nk'iminota ingahe. Mana yo mwijuru, Mana nkuru, Mana twizeye, Mana twabonye, Mana nziza, Mana y'imbabazi. Turaha papa turagutaramiye, duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe, urera kandi urakiranuka. Turaha abakuru n'abato, turaguhamagaye kandi turagutaramiye. Nta kindi cyatuzanye, Mana mu izina rya Yesu Kristo. Niwe twaje kumva gusa. Bugingo buzima duciye bugufi imbere y'ubwiza bwawe, ari wowe uzuganza kandi ari wowe uzutegeka gusa Mana. Ureke tukumve mu ndirimbo kandi tukumve mu ijambo ryawe. Mana mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze bugingo bwera kandi uhimbazwe. Komeza uganze. Ijambo ryawe tugiye kumva Mana. Ureke tugendane naryo kandi ridukuze kandi riduhindure. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwijuri imbere y'Imana mfite umuntu mvu kandi yitwa Rukundo mpamya yuko riri ku mutima we ratamwa mekia salaga ya fol wamurukana pamya yuko izina ugamvugira tamwanzi Satani yanyibukije. Mureke dumiyagiye kubwiriza. Gukiranirwa kwanje ashaka kuniyebesha yo byanumbira miju ndeba yumukiza wanje wabinkuyeho byose kera yarampongereye haleluya mani baho mugisha ya mwiriwe. Jambo mzee mwirutse nawe imyaka 30 gwiruka kera kabisa za 90. Ya dushimye Imana kuba turi hano. Nibo bwa mbere nje yongera muri state ya urumva ire kuri Pacifique, twe dutuye kuri Atlantique. Dushimye Imana ko twaje tubagira bazima, turabasanga namwe muri bazima.
ndashima Pasteur Alexis ntabwo tuziranye nawe ariko wakoze kuri trust umuntu ashobora kuza hano akavuga ibidakwiriye bigasubiza abantu inyuma cyangwa bigatera ibindi bibazo ariko ntabwo mvuga ibidakwiriye ndavuga ibikwiriye nababwiye ko nitwa David ariko nigeze kwitwa Abdurrahman. Abdurrahman ni mu Giharabu biravuga ngo ni umuja wa Allah, ariko ubu nitwa David. David bivuga ngo ni umukunzi w'Imana. Ntabwo nkiri umuja w'iyo Mana yitwa Allah, ariko ndi umukunzi w'Imana. Navukiye ahantu hitwa Buvira, hariya ni iwacu. Abaze umuzehe twako tuvugana ejo yambonye mfite umwaka umwe ndagira ngo mu Banyamurenge badeside ko twitwa Abanyamurenge, narimwo nanje nari ndorereze ariko nari mfite umwaka umwe. Babikoreye mwacu mu rugo, nari mpari mfite umwaka umwe. Ndi Umunyamurenge mukuru hano mumbona. Reka ndavuga sije none dudakunda kuvuga cyane. Twebwe twakuriye makanisa yacu n'Abapentekote, kandi amakanisa y'iwacu abazanye ubutumwa ntabwo ari Abanyamerika, n'Abasedwa babukuye muri Amerika. Ndagira ngo niyo habaye ububyutse bugera iwabo babona kubuzana iwacu, ariko baza barigiye kimwe na colonisation, abakoloni. Urumva inyigisho zose bagomba gutanga ni inyigisho bagomba gutanga zimwe kugira ngo abantu bakwe banyenyekevu, tazatuma ko barakaza abakoloni. Ibintu by'ubutunzi by'amafaranga babyigishije cyane, ariko mu myaka ya 1992 abatangiye kubyigisha ni Abanigeria, nabo ngo bamare barahenanguka. Ndagira ngo sinzi bagenda extreme imwe, abantu bamwe bamanipula abandi. Sinzi hari umupasiteri nigeze kubona kuri YouTube w'Umunyarwanda azana igikapu ngo abantu bazana ubukene bwabo hano, bazana amafaranga, ubukene bwabo bushira. Ari manipulation, ariko Bibiliya ivuga ijuru y'ubutunzi. Bibiliya irabivuga neza, abe na Yesu arabivugaho wenyine ku giti ciwe. Ndangwara igipande tuzi twese cya Matayo 6:33, Yesu aravuga ngo ikintu cya mbere tugomba gushaka ni ubwami bw'Imana no gukiranuka, bijya bindi byose bikaza nyuma. Ubwami ni iki? Ubwami ni nk'igihugu, ni nka leta. Igihugu kigira ibiranga, kigira ubutaka, kigira abaturage, kigira amategeko, kigira polisi, kigira defense, byose birabigira. Kandi se ubutaka tuvuga ubwo bwami bw'Imana ni ubuhe? N'isi yose n'abantu bose bizeye Imana baba muri ubwo bwami. Abantu n'abahe? N'abantu bizeye Yesu bose bari mu bwami. None twavuga ngo se abasirikare n'abahe? N'abamarayika. Birahari ahantu abamarayika baza bagatabara. Constitution niki ni ijambo ry'Imana dufite, niyo Bibiliya, niyo abantu bagenderaho. Naho arambwira 911 y'umubambi bw'injuru niye nisengesho. Ukanze 911, polisi ifite inshingano yo kuza kugutabara kuko uri mu muri ubwo bwami, uri mu cyo gihugu. Ngeze muri Canada, ngende mu Canada, ngiye muri Canada ngakoresha telefone yanjye kandi ndi muri Amerika.
ngakanda 911 ntabwo ari polisi ya Amerika intabara, ni polisi ya Canada, kuko nzoba mvuye muri rezo yayo naje mu yindi rezo. Umuntu utari mu bwami bw'Imana ntiyotabaza Imana, atari muri rezo y'Imana ntiyoyitabaza ngo mwumve. None nahamagara 911 Tshisekedi akantabara, bisike sindi muri rezo yiwe ndi mu yindi. Ibintu byose biza nyuma, ariko ndakuri Matayo 6:19 Yesu aravuga ko nzabaheza ifunguzo. Ifunguzo tuvuga ni principles cyangwa ni laws, ni amategeko yo muri Bibiliya, amahame niyo mukoresha. Ndashaka nimba ari umuntu wamfasha uzi gusoma Ikinyarwanda, ndango ururimi dukoresha ne tuvuga Ikinyamurenga ariko dukoresha ururimi rw'Ikinyarwanda. Atangire ansomere, ngiye kuvuga hejuru y'amafaranga. Ndavuga ngo Bibiliya ivuga kandi ndababwira aho amafaranga aba, aho Bibiliya ivuga amafaranga aba, niyo sije yanje. Nimba utayafite mako uzushakira wrong place. Ari umuntu muheza mikro akaza ansomera, simvuga ndabahibwira amapassage amwe muyandike, ariko amwe y'ingenzi turayasoma. Umuntu amafaranga agira muzaza mumfasha, ururimi rw'iwacu sindumetiriza cyane. Role ni iki? Akagira utumaro tubiri. Akamaro ka mbere k'amafaranga, role akaplayinga, amafaranga ni Imana. Bamwe baraba shocked niko Bibiliya bivuga, kandi wabivuze ni Yesu muri Luka 16:13. Luka 16:13. haravuze ngo nta mugaragu ukeza abami babiri, kuko aba ashaka kwanga umwe agakunda undi, cyangwa kuko aba ashaka kwanga umwe. Nagira ngo niko Komeza. narivuze ngo nta mugaragu ukeza abami babiri, kuko aba ashaka kwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Timubasha gukeza Imana n'ubutunzi. Amen. Okay. Muri version zimwe bavuga mamo, ubutunzi bayita mamo. Mamo ni Imana, ni amafaranga. Shetani ntaba mu mubare w'Imana. Shetani ni aramuga mwavuze ngo shetani ni joke, ariko haba amafaranga akaba n'Imana rurema, nizo mana zibiri ziba. Ku bantu bamwe amafaranga ni Imana, ariko umuntu uri mu bwami bw'Imana amafaranga ntabwo ari Imana. Ndababwira amafaranga icyo ari cyo ku bwami bw'Imana. Amafaranga agira indi role ya kabiri, ni serviteur. Serviteur ni umukozi, ni umugaragu. Tusome kuri Ecclesiastes, ni mubwiriza 10:19 wadusomera. Icumi 19. Havuze ngo ibirori bigirirwa gusetsa, kandi vino inezeza ubugingo, kandi feza niyo isubiza ibintu byose. Iyo muvino muyireke dusome agace gatoya, ngo amafaranga ari version zimwe bavuga ngo azakemura ibibazo byose. Arico Bibiliya yavuze ko amafaranga adakemura? Ni Bibiliya yabivuze, ariko amafaranga azakemura ibibazo byose. Mu ndebe hano hari ikintu kimwe mfite kitari amafaranga. Nabonye ko ntaguze amafaranga.
ikoti, chemise, isaha ni amafaranga. Amafaranga azaheza umuntu agaciro, agakwicaza hamwe n'ibikomangoma. Amafaranga azatuma ijwi ryawe ryumvikana. Amafaranga azatabara abavandimwe. Ukurangana ngo tujya kugira ba biliyonere 10 iwacu hariya hakurya. Ukuranga umayi iba yaraduteye. Ariko kuko utari dufite amafaranga ndiye dutabaye. None se amafaranga aba hehe? Ava hehe? Ndababwira ahantu 12 amafaranga ahishe. Imana iheza Adamu ingobyi. Adamu yari sereri. Adamu ntabwo Imana yamuremye mu ikirato. None ikirato cyari hehe? Imana yari gihishe mu nka, mu ruhu rw'inka. Imana ntiyahaye Adamu intebe. Imana yahishe intebe mu giti. Imana ntiyahaye Adamu fertility zose dufite hano, amamodoka n'ibindi byose. Byose yabishize, bimwe biri muri Kongo. Coltane tumuzizi. Aya matelefoni yacu ahishe muri Kongo n'ahandi hose. Imana ibintu byose ibishira ahantu. Ariko source Bibiliya zivuga ngo kuri yose yakangaye 5:6 simbizi. Bavuga ngo ubwoko bwanjye burapfa kubera kutamenya. Ngo kuko wahisemo kutamenya, nzakwibagirwa n'abana bawe nzabibagirwa. Ni ukuvuga ko kutamenya, kugira ubujiji ni uguhitamo. Siko Bibiliya ivuga, nijo bivuga kuko wahisemo. Ubujiji burahenze kurusha ubutunzi, butera ibibazo kurusha ibindi byose. None se bumenyi buba he? Buba mu gitabo. Twebwe turi mu bwami bw'Imana, dufite constitution yacu. Muzi impamvu tuza twishura abavoka? Avoka azagenda akiga constitution akayimenya, nagira ikibazo akanunganira, kuje sinyize. Reka mbabwire ahantu hambere amafaranga ahishe. Sinzi mufite umwanya, ngomba kubaheza ibipande mukabisoma mutumubwira ngo none n'ibintu bankura mu mutwe wawe. Mubyandike nimba muzabigira. Ahantu hambere ahishe amafaranga, munyengarenze imye telefone. Ahantu hambere ahishe amafaranga ni mu mpano cyangwa gift cyangwa talent. Gift ni ikintu Imana izishira mu muntu. Iyo gift wahereza abantu amafaranga akaboneka. Ndimuzu umusore witwa Mbonyi, umuririmbye, si umwana w'iwacu. Muzi ko Mbonyi agendera muri Mercedes yagira n'inzu, ari umuseribatere, isa ataramushingira, ataramuhiza 8. Mbonyi impano yiwe azayihereza abantu, Mbonyi akabona amafaranga. Si uko muze? Imana izihereza, nta muntu habe n'umwe utagira impano, habe n'umwe uhaba. Twese Imana yaraturemye idushiramo impano. Iyi impano yawe uyihaye abantu baragutura. Ni gutura? Baraza bakagutura. Hari abana bavuga igisengeti, bakagira impano yo kwirukanka. Ariko bagira ibyago bavukira igisengeti, n'igisengeti cyangwa amatangani gasinzira inyuma. Umwana akiruka nyuma y'inka,
ahantu abantu bagenda iminsi 3 bakagenda umunsi umwe. Imana yarashize impano yo kwirukanga. Ariko kuko umwana ari gisengeti ntagire ahantu wayigurisha expose. Umwana akaza agahunga akaja Uganda agashaka agasaza akaza hano agakora akazi gasanzwe yampano kagenda. Umuntu wa mbere uza wirukanga mwisi ni umuntu witwa Usain Bolt. Usain Bolt yavukiye muri Jamaica kandi yavukiye mu giturage. Ariko kuko nyine yavukiye mu gihugu yashoboye kuba rekrite ku masomo aja mu gihugu ayiretrouve meme yagiye ku Jeux Olympiques ku representer igihugu cyawe Jamaica. Usain Bolt ariruka abona nani igihembo kuri Jeux Olympiques. Ubu niko kariyere yiwe. Mwazabona nimba ari miliyoni 60 ku mwaka. Miliyoni 60. Azakoresha amaguru. Ta university yize kwirukanka. Ari university muzi umuntu azirukanga. Ni impano yo gusa arayihereza abantu. Ariko impano utakoresheje izigira ikibazo. Usain Bolt igihe cya entraînement yakaza yirukanka karuka. Yamara kuruka bakongera kandi akamubwira ngo yirukanke. Ariko ntabwo visi yiremye nta muntu ufite umuvuduko kumurusha. Nimbano yamushizemo gusa. N'umujamaike hano n'umwana w'umugabo udafite izina. Ahantu hambere n'impano arababyeyi agutekera isombe kumva ibintu bimeze neza. Uriya mukecuru iriya sombe ari expose agashira kuri restaurant twamutura. Arabandi bazi gukora n'ibindi navuze ibintu gusa bitoye biceretse. Ni muri Yesaya 46 na verse 10. Bivuga ijuru impano. Na imigani 18:16. Reka tugende kuko twatwihuta kuko nienda nibiza gushoboka nimba abantu babazana question kuko ninyigisho ntabwo ari kubwiriza. Ahandi hakabiri amafaranga ni mu bantu people. Muza bajye abantu basabiriza. Muzi ko bagira amafaranga. Timuza mubona barya ba homeless aja kugura bia $1 rumwe. Uri muntu ucuruza iyo bia aya mafaranga y'imubega arayafata. Amafaranga aba mu bantu. Abantu bose ari utagira amafaranga hano. Nufasha na leta ndagira amafaranga. Amafaranga mu bantu. Ufite icyo aba bantu bahereza ubagurisha cyangwa amafaranga urayabona. Reka mvuge kuri njewe ariko ibyo navuze ntimwe bikoresha against njewe. Timuvuga ngo uyu mugabo akora irata cyangwa ibindi. Mu mazu mfite inzu ya mbere abayinguriye ni bene wacu b'Abanyamurenge bavuye mu kambi. Uzi umuntu uvuye mu nkambi nije commencer la vie. Iwacu ngo bavuga ngo nije commencer la vie. Ni umuntu ugitangira ubuzima. Ako nakoraga muri finance nacuruzaga za assurance. Kabaheza produit kabigisha nakaza making ibihumbi 10 ku cyumweru average. Ni bantu bangabe babona ibihumbi 10 ku cyumweru hano? Ndango si benshi niba bahari. Ariko aya mafaranga narayabona kuko nahizaga service abantu. Yako timugire commentaire zindi mwihangana. Nashatse kubereka ke ngo ndabashanga babwira imifano y'ibintu mukurura biri hafi yacu. Apana ibintu nyine bya kure. Abantu ugize icyo bamarira ubaheze valeur amafaranga niyo haba niyo ahishe. Nimba mshatse verset biblique mu Hebrania Hebre 11:3. Mwabibona ibyo. Hagatatu haisha amafaranga kandi aho tuhagirira tege nkeya serza abantu bavuye muri Afrika. Nantu bita association kwishira hamwe. Mu Kiswahili bazavuga ngo umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu.
reka mvuge nk'umugani njye nageze muri Kenya muri juin ndatavuga niba abana na twari tugiye kumusura ndavuga ko nkeneye kwiyogosha bo umusatsi warashize ariko nanone turakiyogoshesha barambwira ndababwira ndashaka mushakire umwana w'umumambu rero unyogosha araba buryo mwana ngo azayogosha neza ngenda hantu kuri jeune garçon mwe aranyogosha mushiki wanyoza mu mutwe sinzi nimba nakuzina wabo nawe agira imisatsi bafite business agafamiye kamaking money umusaza wiwe arogosha mushiki we akaza imisatsi undi nimba yakora inzara sinzi ibintu bako bakora nyine bari aga groupe kabo nyine hari kugira ngo bankuraje namwishyuye inshuro 10 izo bogosha umuntu nanga ngo zirenga 10 ubwo namuhaye $10 namushiki we ndamuhereza urumva abo bantu bashize imbaraga zabo bari associé hamwe amafaranga ahishe hari none se mumbwira ngene mungana hano muvuze ngo none Pastor Alex mukavuga ngo hano hari umumambro utoshobora kubona $100 ku kwezi umuntu ukora hari umuntu uburi $100 hano nimba muri abantu 100 tukavuga reka tu muvuze ngo twideside ndavuga hano mu musengera hamwe kuko ntuko station n'umuntu utazi ugomba kuba ari umuntu uzi kandi mushobora kuvugana cyangwa mufite intekerezo zimwe cyangwa mu ukavuga okay voilà église yacu turabantu 100 umugani turavuga reka to building ubutunzi hamwe ensemble twese tukavuga kiri umuntu kiri kwezi to building capital yacu nishaka imyaka 3 kiri mutazatanga $100 ku kwezi 100 ku bantu 100 ni zingahe ibihumbi 10 ku mwaka fois 12 ni 50,000 none tuvuze ngo mu myaka 3 ni gukuba n'inshuro 3 iyo ni capital ariko umuntu mwese yayo mafaranga yageza ryari ntibishoboka bo navuze ibintu bitoya nyine hypothétique ariko nienda zoba ngomba ko abantu bagira menshi kurushayo cyangwa babe bakeya kandi abantu bose ntibazabuva kimwe cyangwa tibafite level ya understanding ikindi gihugu cyacu dutuyemo hano ndi mu Canada kandi ndi mu Amerika mfite passport ya hano cyitwa gute United States of America na ma state 50 nangayewa numwe cyangwa na ma state yishize hamwe agira imbaraga state ya California iraruta abaturage Canada state ya California yonyine imwe gusa iraruta ubutunzi Canada ndangu ivuye muri Amerika yoba ya 6e economy ndagira ngo cyangwa ya 6e à peu près ariko malgré ko bakomeye gutyo bagiye bishira hamwe imbaraga zirongereka niyo mpamvu mubona kino gihugu gikomeye mwisi nuko gusa iyo principe bakoresheje association bishize hamwe ariko uwo mushe tutuvugira nditwize cyane abantu bakora business hamwe izawo mate mumva bibiki byose se abantu bose bagira imigabane abantu bose bishira hamwe niko business zikorwa kandi niko bigenda ibyo twabibona muri proverbe 13:20 Polo nani urya mugabo arabivuga cyane uzi ubwenge cyane ahantu hakane hari amafaranga dushobora kubona na opportunity twita gutesa amahirwe opportunities amafaranga yishari none se opportunities ziva he opportunities ziva kumana ariko kugira ngo opportunity ngo uyi profite cyangwa ugire ugomba kuba ufite ubumenyi
usobanukiwe wumva ibintu ndabahereza njewe ngene nabaye victime yo kutagira ubumenyi nagize imyaka 17 muri Canada ndi professional geologist nakoraga mu zahabu niyo speciality yanjye nizo nakoze imyaka myinshi ari company nakozemo yari exploration ubu iri muri production yitwa Osisco Mining Corporation mwayiguguling irahari ifite billion nyinshi z'amafaranga igihe twatangiye kudrillinga twatugira ngo ibintu bya definition make tumenye exactement munsi y'ubutaka ibyo birimo kugira ngo ije kuri bourse nyine abantu bashiramo amafaranga ije muri production company yagugurisha umugabane umwe amasenti 75 make munsi y'udolari rumwe kandi bakatubwira ngo nugura imigabane 10 company iraguye izindi 10 baratudoubling kandi icyo gihe nakorera mu byumweru 2012,500 urumva nakorera 2025 presque ku kwezi make nashobora gushiramo 3,000 cyangwa 2,000 ariko kuko ntari mfite ubumenyi sinari mbizi ngene bigenda kandi nanje abacu twakoranaga bakabinvestinga ndani ngira ubujiji simbabaza ariko akundi bibiri bivuga ngo kuko wahisemo kutamenya nahise sinabimenye batangira kugura imigabane umunsi twayishize mu igihe twatangaje ko ubutunzi burimo urumva nyine bazabipublia na ne max zaza itazamuka kuko abantu bashiramo amafaranga bagenda bagura natangiye kubigura ageze ku madolari 8 ari umubare chef geologist wacu yari afite imyaka 50 icyo gihe yagejeje 1,000,000 urumva nza kugira bene 3,000,000 simba meze neza kurushaho ariko kuko nari mfite ubujiji ariko opportunity yari ihari ariko ubujiji bwari bwahari ibintu byagenda neza ibyo nabivuga kuko nabibayemo naje nabibwira abandi kugira ngo umbereke ko amahirwe Imana yarayatanga ariko nimbuta utayacakira cyangwa utayafashe tibigenda neza ya gatanu ubutunzi buhishe mu murimo work ndango mu cyongereza barabisepare job na work job ni ikintu ufite skills yayo gusa ariko work ni ikintu wahamagariye gukora muzi mugabo witwa Moses muri Bible job yiwe yari uragira intamba yari umushumba ariko woke y'Imana yamuhamagaye ni leader urumva iyo job ni yamupreparinze kuba leader ariko Imana yamuhamagariye kuba leader Yesu job yiwe ndamurayize yari mubaje ariko woke yiwe yari umukiza job yawe igutegura gukora woke kuko kiri muntu Imana ari cyo yamuhamagariye atravera akazi kawe amafaranga uyabona kuri Deuteronome 28:12 Imana iravuga uzaheza imigisha akazi k'amaboko yawe nango ibyo barabivuga ndani no kuri Psalme 90:17 ibyo barabivuga hejuru hantu hagatandatu ni goods na services nango turabyumva nimba ufite dandaza amafaranga urayabona hariya cyangwa nimba ufite service amafaranga araboneka twihute vuba ya karindwi ni vision vision ni igitekerezo gihoraho no kubona ibintu bidahari ukabona ibintu kure simuza mubona nkama mwari mwasoma historia ya mega church ya church manini izivu umuntu umwe gusa agira vision rimwe na rimwe imuruta ariko Imana yaguhaye vision igweza na provision iguhereza n'ubushobozi izana abantu bakagusapotinga nyine ukabikora ahandi umunani ni ibitekerezo idea ibitekerezo biva Imana ishobora gushira mu bitekerezo
ugakemura kuri vision ni proverbe 29:18 barabivuga heho. Idea ni 8 ibitekerezo. Imana ishyira abantu mu bitekerezo bagakora ibintu. Umbwira wakoze itara Edison ngo yitwa je pense yabikuye ni igitekerezo Imana yashizemo, yabigerageje niba ari inshuro 99 ijana bibona gukunda kuko ari ikintu cyari mu mutima we yakomeje kugerageza. Naho cy'icenda ni ibibazo n'amafaranga n'ubushobozi. Ndango mwese mu histoire ya David kugira ngo abe icyo yabaye yaciye mu nzira yo gukemura ikibazo. Ndango hari ikibazo cya Goliath turakizi, ibyo barabyigisha cyane. Umwami aravuga ngo ukemura kiriya kibazo azamubwira umukwe n'ikindi yagomba kumubwira. Ise tazatanga imisoro cyangwa umuryango wose tazatanga imisoro. David agenda akemura kiriya kibazo. Goliath arapfa, arazamuka nyine n'inzira ziyo zose murazizi ngene yaje kuba ayindinga ari umwami. Naho 10 n'imbuto. Mu Cyongereza bavuga neza bavuga seed, ariko twebwe imbuto n'imbuto toujours. Imana ishira imbuto muri wowe ikabyara les fruits tuyivuga gute? Fruit twivuga gute? N'imbuto toujours. Manake nk'igishimbo kugitera amare igishimbo kikabyara byinshi kwa. Muri Genese cyangwa itangiriro 1:28 Imana aravuga ngo mu multiply mu make n'imbuto mube fruitful mu byara imbuto mwororoke mu sanse nyinshi. Naho 11 ni honesty. Kuri proverbe 22:1 wayidusomera wa arabantu kintu bazasuzugura ariko ubutunzi buba hariya cyane. 22:1 ibice 22 kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi no gukundwa kuruta ifeza n'izabo. Amen. Reputation y'umuntu, kuvugwa neza. Uzi ko umuntu kuko uri umuntu uvugwa neza ashobora kuza akakubwira business, kaguhamagara akakubwira ngo hari business runaka ngo reka dufatanye kuko gusa uri umwizera, uri umwizerwa. Ari abantu muravukana umusigira nk'icumi, nyuma y'imyaka 10 akakubwira ngo asigaye nka 7. Uwo muntu ni mwizerwa? Wamutrustinga uriya se? Ari business ndi wogira nawe? Ubwizerwa ni ikintu cyangombwa. Uta amafaranga ariko ntukata ubwizerwa. Tumuza muvya abantu batumiye bavandimwe ngo babubakira amazu. Histoire ndimuremva mwebwe. Hano Washington mwe bo muri abantu ndibazima ntimugira abantu bameze ariko ara histoire umuntu gatumira umuvandimwe amafaranga ngakugura parcelle kubakira inzu agakorwa ibyo Imana yanga. Bwizerwa na amafaranga. Reka mvuge cyamwisho Imana ku giti cyayo n'ubutunzi. Wadusomera kuri Isaya 45:3. Buri mu mwijima n'ibintu bihishwe abantu ahantu hiherereye kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe ari njyewe Imana ya Isirayeli. Amen. Kubera ko Imana igomba kugweza ubutunzi. Ya gatatu. Ega burya Imana yaguhaye umugisha. Ntabwo ari kubera ka kayistoma kawe gatoya cyangwa hejuru y'abana bawe babiri n'umudamu.
imana ibikeneye kuba source ya benediction. Source ya benediction ni wa isoko y'imigisha. Ariko abantu bazaba banyine imana ikamufungurira, kuko imana yo yaguhaye ntizitora iziheza n'umuntu utakwiriye ku maso yacu kwa. Ariko nimba utabaye isoko, imana igukoreshe ukore mu bwami bw'Imana, uzwendinga ibintu bitameze neza, kuko imana ntizayivuguruza, imana ntizi ya reka ndekere gutyo. Umuntu yogira amakomantere menshi, ariko amafaranga agira haba ari amaprincipe akurikira. Niko ndafite umwanya, ari principe baza bita management, gucunga umutungo neza. Uri uzuzana ubukene ule kuzana amafaranga, kuko ari abantu biwacu duta amafaranga mu biryo, mu myenda, mu modoka, ibintu nyine tugakora bidakwiriye, kuko Bibiliya zivuga ngo ababyeyi nibo bazabahunikira abana, siko Bibiliya ivuga. Ariko twebwe iwacu ngo uko waba urushaje ngo ruzarwonka abana. Biriya ni opposé na Bibiliya. Ya reka ndekere gutyo, sinzi nimba tugifite nk'iminota ingahe ariho upoza question. Pasteur, urategereza gute? We moderateur. Mupoje question navuze nyine ibintu gutya. ahubwo ndatanga igitekerezo hakurya mu bazi by'ukuri njye niba ari ikintu nishimiye nuko dufite abantu nk'aba ngaba bashobora kutwigisha igihugu. Ahubwo dusabe pasiteri tuwamubwiye mu mwanya w'igitaramo, ahubwo nje uko mzumva azo mutumira agaruke tumuhe umwanya kandi tumusabe Weekend naboneka nienda sinzi ni. Yes. Nukuvuga ngo igitaramo tuzagira undi muvugabutumwa, tuzagira ibindi twicare kuko nabonye ngenda bikunda ifaranga. Namwe murazi kubona ninde muntu hano uryaga ifaranga? Hari uwo ndagira ngo urukundo mwese muzikunda nta bujyanye bubaho. Rero kuba yazivuze yagize neza, ahubwo tuzomushakira mwaka Imana igumugishe kuko baba amashyi menshi cyane kubiteka. Sinzi mufite amakampani angahe hano? Asante. Turashimye rwose. Nje ku bwanjye ndamusaba nimero nze kumugira inshuti. Ubisandusha ifaranga. Sinzi ko ari umuntu wowe yawujije bari bavuga ifaranga. No, ubiza bavuga ibindi bintu, ariko iyo bavuga ifaranga. Hari umuntu wawujije. Umuntu wowe yawujije afite ikibazo. Reka dusabe abanyamuryango bose bagisubiza. Tutitaye ngo wavuye